uticaja neposredno na državne poslove i na organizaciju svakodnevnog života i gde se neke stvari jednostavno smatraju odvojenim od religije. S druge strane, kod muslimana još uvek to nije tako jasno. Ne postoji evropski islam, a postoji evropski muslimani. Zašto? Zato što je islam kao teološka kategorija sasvim jasan i jedinstven. Kulturološki način doživljavanja te vjere, onda kulturološko-društvene specifičnosti koje se proizvedu i zbog činjenice da se u Evropi, recimo, nalazimo u posebnim okolnostima susreta sa drugim kulturama i civilizacijama, sa međukulturnim interakcijama i tako dalje, onda je to kategorija o kojoj se može razmišljati. Vidite, između hrišćanstva i islama je jasno nastala pre svega velika napetost, jer mi vjerujemo da je u Bogu zajedništvo triju ličnosti. To je originalno hrišćanstvo, unutarnja dinamika odnosa mira, dok islam jako naglašava činjenicu jednoga Boga u kojoj nemate unutarnje zajednice. To je dosta velika razlika koja se je upravo isključivo zbog teoloških razloga jako naglašavalo. Dakle, dijalog na najširem planu između nemuslimana i muslimana, da ostanemo u koordinatama Evrope, je neminovan. To je ravnopravno uvažavanje drugoga, spremnost da se upoznaš sa njegovom istinom i da nešto od toga, ukoliko budeš ubeđen da je ispravno, i sam prihvatiš. And with Muslims too, we are now realizing that there is not just the economic and social dimension connected to immigration. I mean, we are discovering that the Islam is a very extremely important religion, not only on a theological point of view, but also on a cultural and social point of view. And we discovered that in Europe we are Muslims too. Bosnia, for example, in the Balkans, it's an example, but if we think about Spain, that has been for almost 8 centuries a Muslim country. So we have to realize that the Islam is something that is a part of our heritage. In the Balkans, religion has a key role in forming modern ethical, national and cultural identities. We should know that as much the abuse of religion can jeopardize inter-ethnical relations, that much responsibility the church and religious communities have in building tolerance. Mislim da je tu jako važno da dijalog vode same crkve, bez pritisaka s polja. Jer sve dosadašnji pokušaji pomirenja, oni su propali iz prostog razloga što su bili politički uslovljavani ili pod političkim pritiskom. Dakle, pod tim pritiskom onda nema sigurno pomirenja i to se pokazalo u istoriji. Danas, hvala Bogu, možda prvi put u istoriji, crkve mogu slobodno i samostalno, nezavisno od političkih subjekata, da vode međusobni dijalog o onim pitanjima koja su relevantna i koja njih muče, a da oni nisu, kažem, pod uticajem političkih odluka ili političkih centara moći. Trebamo nužno doći do toga, kao što recimo ima u Njemačkoj, da imaju crkve svog predstavnika u parlamentu gdje će moći pratiti razvoj zakona, dati svoje primjedbe, dati svoje poglede i onda, ako će to biti, onda sigurno neće biti potreba po takvim koracima koji probuđuju pre svega neizvjesnost. Prema tome, sve je po meni stvar mere i namere. Ukoliko je namera konstruktivna i dobra, pronaći će se i mera u ispunjavanju svoje društvene obaveze, samim tim i političke, i u vršenju duhovne funkcije. Ono što bi trebalo da bude ideal, to da se ljudi zbližavaju, a ne da se razdvajaju. Naravno, čega se crkva pribojava, da integracije ne prouzroku asimilaciju ili unifikaciju sveta. Dakle, crkva jeste za povezivanje ljudi, naroda, kultura, religija, ali je protiv
unifikacije sveta, jer ako postoji unifikacija sveta, onda se gubi sloboda. Dakle, sloboda uvek mora da podrazumeva pluralizam i mora da podrazumeva različitost, a crkva upravo vidi ljudsku slobodu kao nešto po čemu se čovek i razlikuje od svakog drugog bića. Sloboda je najveći dar koji je Bog dao čoveku i zato i poštuje slobodu. I Bog poštuje upravo ljudsku slobodu bezuslovno. Bog ništa čoveku ne nameće. Worse than crime is to make it rational. Worse than sin, the apology of it. Worse than violence, the justification of it. And worse than war, belief in a fair war. It is said that the greatest doom and the guilt for a nation and an individual is the belief that the guilt does not exist. The past is warning. Are we paying attention? A lot could be done here, only if a sharp cry was uttered as the one in 1992, when Cardinal Kuharic, Patriarch Pavle, and Reis ul Ulema Selimovski called for the cease of war, for peace and trust. This declaration was boycotted by the politicians at the time. Since then, I haven't seen that the heads of different religions have done anything similar in Southeast Europe. Da, to je vrlo dobro primijetio Marko, zato što je sve drugačije kad to kažu poglavari. To 92. taj krik nije imao taj značaj, zato što niko nije vjerovao da će biti moguće da se dogodi to što se dogodilo. Samo su ljudi sa dubokim osjećanjima, kao što su bili ta trojica, mogli da pretpostave šta znači rat. Jer su otprilike oni preživjeli Drugi svjetski rat. Ovdje su u ratu ušla mladi ljudi koji su rođeni 60-ih, 70-ih godina i mislili su da je to jedna fudbalska utakmica. A onda su shvatili da se radi o gubljenju ruku, nogu i života. Ali ujedno znamo da je život takav da sve stvari trebaju da dozrevaju. Jasno je da mnogo ovisi o tome koje su ličnosti koje vode istoriju. I jasno je da je od bogatstva ličnosti ovisna i samo istorijsko događanje. Priština je bila mesto događaja i navodim taj primjer iz života moga oca i ljudi koji su njegova generacija među imamima i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve i ostalih verskih zajednica koje su tada delovale u vreme
komunizma i ateizma. I vreme je 1981. godina. Onda su izašli mnogi neki planovi. Daj da uradimo ovo, verske zajednice da urade ovo i tako dalje. Otac kaže, to je puno vremena potrebno da se to realizuje. Šta mislite da mi izađemo u jednu šetnju gradom i da se družimo na očigled svih? I to jeste izazvalo najpozitivniju reakciju kada su ljudi videli ljude od vere zajedno. Izuzetno bi bilo važno, ne samo na crkvenom planu, nego uopšte na širem društvenom planu, da te tako važne životne kategorije, koje danas se smatraju uglavnom samo religijskim, kao što je pokajanje, opraštanje i pomirenje, da one budu opšte društvene kategorije. Jer zaista jedino tako se zaustavlja lanac zla. Imao sam priliku i čast da se susretnem sa kardinalom Bozanićem. Znam da je on prije svega čovjek crkve i znam, otprilike pretpostavljam da je on spreman za tako nešto. Znam da će sigurno u pravoslavnoj crkvi biti raspoloženje za to i znam da to za Balkan znači mnogo. Serbian Orthodox Church and the Roman Catholic Church in Croatia and Bosnia and Herzegovina did not have a significant influence onto social and political courses in recent history. They were for more than half a century on the margins of social and public life. Therefore, churches cannot be regarded as a relevant social factor, especially not as an important factor in the wars on the territory of Yugoslavia. They did not cause the war, and to be fair, they could not prevent it, nor make it less cruel. Vrlo se radujem da je gospodin kardinal Josip Bozanić kao ipak nekako prvi predstavnik čitave katoličke crkve u Hrvatskoj posvetio Jasenovac, da je održao govor kao što su već ostali biskupi to učinili. Drugo što bih volio da kažem najpre, jasno je da je krajno vreme da istoričari zabeleže svu istoriju. Svaki izgubljen život moramo oplakivati, ali oplakivanje nije dovoljno. To je potrebno jer oplakivanje to znači da priznajemo što se je dogodilo, ali objektivno. Jer samo objektivno poznavanje istorije može da nas očisti. Noć između 17. i 18. marta 2004. godine mislili smo da je taj rat balkanski ili rat sa ovih prostora ili ex-Jugoslavije završen i da sad samo imamo još po neku stvar da odradimo i da se više neke stvari neće dešavati, a onda se desilo to što se desilo na Kosovu i to što se desilo u gradovima Beogradu, Nišu, Novom Sadu, gde su napadnute džamije, a da se to baš desilo na onaj dan kada smo sa gradonačelnicom planirali kako da džamija bude eksterijerno osvetljena i tako dalje, i baš toga dana se to desi, a baš toga dana smo imali drugu delegaciju koja je išla da participira i učestvuje sa svim crkvama i verskim zajednicama novčano i u svakom pogledu u restauraciji Hilandara koji je nemalo pre toga isto tako doživao jedan požar. Ljudi nisu spremni za pokajanje, zato što je pokajanje zaista ponekad teško. Kao što znate, nije lako današnjem čovjeku ophrvanom sa milion raznih ambicija, sa egoizmom koji je postao grandiozan u bićima ljudi, pustiti suzu, imati mjesta za oproštaj. I ta riječ oproštaj u svom izvornom smislu u grčkom jeziku znači imati prostora za drugoga. Onoliko mržnje što je proizvelo vatru u međuljudskim odnosima zahteva isto toliko više, ali bar isto toliko vode koja je poreklo nebo i koja jeste povezana s ljubavlju o kojoj govorimo, ali ajde da nešto delamo po tom pitanju. Zašto se ne zakači ništa od toga na nas? Zbog toga što je to sve samo na rečima. The world is a group of civilizations and religion is actually the main defining characteristic of civilizations.
Conflicts are inherent in civilizations, and they occur on unstable borders where civilizations meet. The Balkans is just one of the places where Western, Islamic, and Orthodox civilizations meet, which is why it is destined to be an eternal crisis point. Nedavno preminuli, svakako veoma značajni američki naučnik Samuel Huntington ima izuzetnu zaslugu, prevashodno u tom smislu što je prvo svojim esejem o sudaru civilizacija objavljenom u američkom časopisu Foreign Affairs, ali ne slučajno u časopisu Foreign Affairs, pokrenuo ponovo razmišljanje u horizontu civilizacijskih odnosa. Ono je bilo prilično zanemareno. Odnosno, taj horizont civilizacijskog sagledavanja je bio potisnut raznim fragmentarnim viđenjima sveta. I on je sigurno tu dao značajan impuls koji je praktično došao van nauke, jer ovo njegovo delo je samo granično na području nauke. On je dao značajan doprinos ponovo aktualizovanju te civilizacijske analize. U tom smislu je njegov doprinos veliki. Međutim, od samog početka su kritičari Huntingtonove teze o sudaru civilizacija, koja je posle članka iz 1993. godine prerasla i u knjigu, a za knjigu je se Huntington upravo argumentacijski poslužio mnogim događajima koji su se upravo dešavali na Balkanu, ratom u Bosni, Čečeniji i tako dalje. Primećeno je da ta njegova teza o sudaru civilizacija, odnosno da će dinamika događaja u svetu tokom 21. veka biti determinisana sudarima civilizacija, a ne više ideologija, politika i tako dalje. Ona je ocenjena kao više ideološka nego naučna. Eto, živim na Balkanu i uvek sam smatrao da je ta religijska isprepletenost nešto najlepše što Balkan posjeduje. Mi imamo dosta perioda u istoriji kada smo veoma lepo živeli zajedno, što znači da je taj suživot moguć. Mi smo, nažalost, bili negde ipak sve izmanipulisani. Svaka ideja i svaka vrednost može da se pretvori u svoju suprotnost, u svoju nevrednost, može da se pretvori u onu jednu zlu dimenziju i da donese krv i patnju. To smo na Balkanu videli. Različite religije, kulture, ako ćemo tako pristupiti, samo će omogućiti veću komplementarnost. I zato sam ja ubeđen da različitih kultura, religija neće voditi u konfliktnost, već u komplementarnost. Ali jasno je da će u dijalogu, budući da smo svi bića razvoja, doći uvijek iznova, ali ne zbog religija, već zbog toga jer smo u osnovi bića inferi, kažem, u nastajanju, tek se rađamo, a rađanje uvijek u prolaznom svetu donosi sa sobom i jednu napetost, jednu određenu tenziju koja samo omogućuje, kao onda kada se muž i žena malo posvađaju, ako su pametni, taj konflikt zapravo omogućuje da se stvari bolje raščiste. Jednostavno, ti konflikti nisu u službi razaranja, već boljeg integralnog prosuđivanja. Prema tome, što kažu nihil sub sole novum, nije on izmislio ništa novo. Segmenti civilizacija ovako shvaćenih su uvek bili u sukobu, ali ne stalno. Bili su i u periodima kada nije bilo sukoba. Takvih će sukoba i dalje biti. Mislim da je u suštini krajnje izvođenje zaključka kod Huntingtona nešto što je neodrživo. Ali da je sam proces dolaženja do zaključka veoma poučan za sve one koji žele da razumeju savremeni svet i utoliko je Huntingtonov značaj veliki. The issue of religion and politics is not the same as the issue of church and state. The failure to distinguish between these two issues leads to confusion. Problems related to church and state are institutional and refer to their respective spheres of activity. Mi znamo da u religijama
osobito u ostalim religijama, ne u hrišćanstvu, u ostalim religijama, nema zajedničkog stava i učenja kako bi trebao da bude odnos vjerske zajednice i država, vlada. Recimo, dok u hrišćanstvu, pre svega u zapadnom hrišćanstvu, postoji vrlo jasno socijalno učenje i dakle u svetlu tog socijalnog učenja katoličke crkve mogao bi vrlo jasno prekomentarisati to pitanje. Ali evo moram da budem pošten, budući da sve religije tu nemaju jasnog učenja i da više se živi iz prakse ili trenutačnog gledanja, onda svakako samo po sebi to treba gledati u jednom širom kontekstu. Sve ono što vodi ka nečemu što se naziva politički islam udaljava nas od onoga što bi trebalo da bude, jer islamu nije strana politika, ni Isusu nije strana politika, on ju je dobro vodio i prema farisejima i prema Cezarima, prema carevima. Takođe, i Mojsije, koji je u jednom trenutku u svojoj toj tradiciji koja je posle njega imao i one koji su u isto vreme obnašali i funkciju vladara i funkciju misionara, odnosno Božjih poslanika. Veri politika nije strana, ali politika koja utiče na veru udaljava nas od svega onoga što je naša misija, opet se vraćam na to, naš poziv. Ako je islamska zajednica žrtva političke agresije, gdje je tu granica vjere i politike ili kulture i politike? Dakle, mi smo permanentno žrtva političke agresije. To je se brutalno desilo sa pokušajem cijepanja islamske zajednice prije 2 godine i podrškom od strane Ministarstva vjera jednom takvom aktu što je potpuno u suprotnosti sa zakonom i sa ustavom ove države. Tako da smo mi pokušali da te probleme riješimo obraćanjem državnim organima, Ministarstvu vjera, predsjedniku Republike, sudovima, nije bilo rješenja. I mi smo onda bili u prilici, obzirom da je država uspjela da ili spriječi ili razori nacionalne institucije Bošnjaka, time što je ovladala ključnim političkim faktorima ovdje, onda smo se mi našli prosto u situaciji da moramo da se bavimo i onim što nije naš posao. Smatram da je opasno kada čelni ljudi vere prihvate jezik politike.